Alofa lava I le nei foi vaenga o telefou o le siu fonga o le lomua I Wellington o le tala mua. Ua sanga whaamautui na mai le malo New Zealand na Sāmoan malana langolongo sua mo le malo Ukraine I le tuana iai o le FSS inga I le vale Palestine Ukraine I Zelensky ma le li Palestine Amerika o Donald Trump I le fale pae I le whae unga le vai aso o mawai. O le whinaunga le nei le vale Palestine o malo I lua sa whaasara lawina I runga o televise I Amerika whapea moisi atunu o le laulangi. I se whaasara launga alo ia sa atu ina mai la San Nafi ele li Parlemio New Zealand ya Christopher Larkson na ia taawai lona sila fia o lea FSS ya inga. Ai peitai e tumo peo no malosi le langoloko ina le malo New Zealand o le malo Ukraine. Ma ana tau mo whainga e pui lo la tau o tunu umai a Rusia lea na amataina I le taua lo whaia nei I le vā o ia tunu utua oi. Na ta ue Larkson ele ngata ina o lo o tau Ukraine mo lona pui nga mo le sa o tonga o lona malo tuma oti ai whapea ai mo le pui nga o tula whono wha le vā o malo. Wha lia fwoi le Parlemio New Zealand o le awala o pito I sili mo se file mu o le tau fia le Lucia o na winga fia pule mo le taua lea na mafua I le na osfoinga o Ukraine I le tolu tausanga ua mawai. Na ia tau fwoi o le whaanaunau ta inga o le laulangi ina ia mawhai o na ngaruru e whaatasi Amerika mo Ukraine e whaamautu se file mumoni I lea vaenga o le kelope. Ta ofi fwoi Christopher Larkson e le tau isi tai o le laulangi o na lango ina le Palestine Ukraine I Zelensky ma na tau mawhainga mo se file mumo na tangata malona atu nuu. Ai o le malo New Zealand o vaia o le a wha wopea o na wha malusia lana lango ato ai maana Sāmoan mo le malo o Ukraine. O le astona I lea na toe taliu mai I New Zealand le li palemia mai se asia singa tau o loa na iai le vai aso terwai I le atunu o Vietnam. Na wha amatalaina Larkson I se whelo inga mala autu Tala o le nei malanga wha abitoa na wha manuia ina I le tele o mata aupu tau le vā whēaloa I o malo I lua, ai mai se fo I o mata aupu tau I le tamau a inga malati na eo pisnisi, le asa o fia ai ma le seinia o se mlienga fau whapaanga I le vā o New Zealand ma Vietnam. A o le malanga o ia I Vietnam na whaalia Larkson, o le atunu le nei o se whetu pupura I lo lato I tūlangi o Asia Sauta Sasae, I le sao ma le lei o le ati na e o lona tamau a inga. O marienga mo so tanga o wha mautuina I le taimi o le asia singa le nei, o manatua I le palemia, o se malanga sa o ngā tele manuia le nei asia singa I lea fo I atunu tele o Asia Sauta Sasae. Sa wha mawhaina mai Larkson o le marienga fau wha paanga I le vāo malo I lua, ta ua o le Comprehensive Strategic Partnership Agreement, e matua tā ua tele ai maise lava mō ngā ruenga māti na e taupisi nisi. Ua tuwhatasi pule a onga o a onga I do tonu o nuu ma pito nuu o pito mātitiwa I do tonu o New Zealand e tālu sanga ina le mālo ina tā ofi loa e aua le toe wha aua wina I asu enga fau mo le tu spasi o le NCEA I mata upu o le matematika, whapele tusi ma le whaitau tusi atau maiti. O le manao o le wesenga o pule a onga o loa a fia, o suenga fau nei, pei o na whaafua I nei lunga o fisota inga telewa wawepa o le online, o le a maua mai aise tūpulanga o ta maiti e I umai a onga I le aini wha ailonga, mai o le a mafuli lava I ta maiti Maori whapea ta maiti Pasifika. O suenga I lua ia sa whaia le tausanga na tenei I mata upu nei o le tusi whai tau tusi ato ai ma le matematika e maua ai le tūlanga na iai lao whainga o ta maiti e le I pasi. E si lia I le awha o ta maiti uma sa sue e le I pasi ia le suenga o le whai tau tusi ma le tusi ai lata I le tolu kuata e le I pasi I le suenga o le numera po le matematika. E le mawhai e ta maiti uma nei o na maua ni wha ailonga o le tu spasi o le NCEA pe a whai e le pasi I ia suenga I ale ai po le wha uma o nisi credits wha o popo e luas fulu o se option e mawhai o na whaia
a o le uma le tausanga lua afe lua sefulu fitu. O le mafuanga lea o le tāsanga pule a onga nei e 5 mai I tu SS o le atino ina ia tāo fia ia suenga whaunei ona e a whaina te lea I a alo ma whanau I le lumanai. Ua lata I le valu se lau 5 la whainga o tangata Sāmoa ia ua uma ona maua o la tau si seni New Zealand. Tānu ona teu le tu la whono le si seni New Zealand o tangata Sāmoa te se hiwa valulua I le whai unga o le tausanga ua mawai. Whai lo mai le minsta o le mtanga luenga mta upu tau le loto I whale o Brooke Van Velden e valu se lau whaasa fulfitu le a whai o tangata Sāmoa ia ua uma ona wha amatu ina atu iai o la tau sit seni New Zealand. Taru mai o nalo ia le teu ngol le tu la whono le nei I le masino no vema na te anei. E pei ona si la fia o le li fai pula o le partia le Greens o te anau tu iono sa whaaponga I le lafo ma le toe teu ino le tu la whono le nei mai o le pasi ai le parlemene lea ua toe mawai ma le avano tangata Sāmoa na fia ma ave sea mua o la te waia te tau I le tu la whono le tasi iwa valulua. Whailo mai tu iono e tele vaenga sa manao I e whao popo I lea teunga e pei o leo fiai ma whanau a tō ma tangata umana tu tupu mai ai I tangata ia a fia whaamanu ia ina I lea tu langa pei tai e le I langolango ina ia lea wha moe ta ua mai la el tamata I minsta o loto I whale o la tau ua ave na ia isi tseni o New Zealand ona o le nei teunga o le tu la whono iai whaamanu ianga ua la tau maua e au fiai ma le ave iai o le tusi wholau o New Zealand. O le tele o loa sa ave ia tunu I whafo a to ai ma le si tia fo I o loa e whaunu whale mai I New Zealand o le mafuanga au tū lea o le tūranga le lei o tupe maua ma polo fiti a le tāuranga o pito I te leo New Zealand I le ai o tāuranga. Na I loa I wha maunga o le Port of Tauranga mo le ono masina le na umaya te sema ia se tūlanga le lei pe a whatusa I le tausanga ua mawai. O fwoi numera na whailo mai wa ilo ai e ono se furutesi mo le 2 miliona Tala ia le porofiti sa whaamawina e whatusa le I le fast furufitu tesi mo le 2 miliona Tala I le taimi lava le tasi le tausanga ua tuanai. E le ngata I lea ai o la whai ato tupe maua le tauranga sa tūrai mai I le 2,25 miliona Tala Whatusa I le 2 miliona na iai mua. La whainga o le tele ma le mamafa o uta na si itia I le 10 miliona tone ma I le 10 miliona tone I le tausanga taluai. Sa si itia I foi I le fitu sene I le sea tasi ia tufanga mo le au whai sea whatusa le I le ono sene na iai I le tausanga o tuanai. Whailo mai lai le teitei whono o le kompani o lo pulea le wafu ma le taulanga le nei I tauranga o le tamaitai o Julia Hoa o le tūlanga le lei ua maita wina I le lātou au nanga e atangi ai le angai ina toe wha le leia o le tūlanga wao o le tamau ainga o New Zealand. E whaitau fia se furu afe la whainga o tangata nā whaina ma motu sia la tu whisota inga I meli le auaunanga o le Outlook a le company o le Microsoft I le sa na nafi. Whailo mai le company o le Down Detector le upenga o whisota inga le la tu te mata I tuwina I whisota inga tele wawave I lunga o le internet I whapea. E tu sa le fitu se furu 5 afe la whainga o tangata I tu SS le rangi sa motu sia la tu so te inga ona o le nei wha le tonu na fia I le Outlook. Peitai e lata I le afe le a whai o isi lipoti na ta uai le a whai na I whai o so te inga I le au o nanga le Microsoft 365. O se whaadinga lo ia mai le kompania le Microsoft I lungo le X le asa I ngomu mo o le Twitter na ta wai le whai o sa la tu suenga e tu sai o le mafuanga na motu si ai au nanga tau sota inga I le Outlook. Na wha maa nia mai fo I le kompani le a whai nai I le lava wha fita hauli o isi au nanga tau sota inga televo vave I lunga o le Microsoft 365.
isi tala I mea tau so ta inga te le wawawe, o le aso limo me lea o le a whaamuta ai ia le au nanga tau telefoni o le Skype, ona o se whaai unga le kompani o le Microsoft e ona le nei au nanga e whaamuta matape e le to e whaahola ina ia lea fo I awala o so ta inga te le wawawe. Ua lua se furu tau sanga talu o na iaile au nanga le nei o le Skype, lea e mawhai o na tala no aitanga te telefoni whaavea ai lunga o le interneti, mai na suia ai le tūlanga o whesota inga wha le wā o mālo. Whailo mai le Microsoft e whapea, o le tapunia e le to e whaawawina o lana au nanga le nei le Skype, o le a ngā ia i le company e sanga wha le leia ma whaawhaingo fia isia na au nanga tau whesota inga o loo ia i le teimi nei. O le tau sanga lua afes fultoru le na mua I whaao ngā ina ai le Skype, e tala noa ai lunga o telefoni ma maua ai le ata o tangata o loo tala noa, mai te le lava na afianga na iai ai mai se mo telefoni masani o fale ia e whaao ngā ina ai waia. Pei tai la o mai tawina la tamai nei le te leo la whaina o le Skype I isi au nanga tau whisota inga e whaingo fie o na whaao ngā e pei o le Zoom, ma le Slack, a le Salesforce, mai o whaani ai e le Microsoft, o ia tūlanga e mafuai o na o le teknolosi o lo whaonga ina e le Skype, e le whitaui mai tu ai inga o telefonia tama mai po smartphones, ia ua iai ina i ono po. O le teimi na whaatau ai e Microsoft, le Skype, I le tau e walu ma le awha piriona Tala, I le lua awhes futasi, sa tula I mai le teimi e tu se lau 5 miliona, le au whai o tangata na o la tau whaonga ina I le maasina e tasi. Peitai, e o mai le tau sanga I lua awhe luas fulu, o pa ui lalo le au whai inga I le luas fultoru miliona, e ui ina sa iai se si tanga maurunga, I le teimi o le wha mai ko viti. Whailo mai hoi e le Microsoft, o le Skype, o se vaenga au tū lea I lati na e o mea tau so ta inga telewawawe ua iei nei le laulangi, mai o se tūlanga e mita ai le lato company. E nisi o whaala welawe sa tūla I mai le whae ngora vae aso, wha mao nia mai e leo ua maliu le tangata lea sa whao ngā iai le lato whana wila po le teisa, I se whaalawe lawe na tupu I le matawhanga I o Raren Point I au ki lani. O le li ua maliu e whapea sa ia whaamatau leo I se pelu samurai, mai na ia uwina le limo se leo ina ua tau fia le taamale na iai o iei le tonu, mo se sua ngā leo I leo san nafi. Whaero mai lai le komisina langolango leo o Gio Rogers, o le whaonga ino le teisa I le nei tangata, sa tula I mai ai ni wha le tonu na mana o mi ai se viso swani mo ia, peitai na si linga tau mo whainga I lawe ina o ia, mamaliwa I lava. O le nei mata upu, o le atu inatu I le ofisa tu mo oti mo le suso ina o wha lawe a fi ai leo po le Police Conduct Authority, ai wha pia I fo I malawesenga o le saunga le mu o ngā ruenga le WorkSafe New Zealand. I le ai o Palmerston North, o lo tinga I nai se li I le whalamai, I le a pesa fia I se whaalawe lawe na manua tinga I nai le pitanu o Cloverley, I la stona I na te anei, e le I tele nisi whaamtalanga o ini sa tu ina mai I leo, a ena whaadia whapea o leo ina pea, ia le whale na tupo I le whaalawe lawe, a o whaia I ai ia suenga. O le vai aso na te nei I le tau fianga o le fono au malo o whatasi I New York, na sui ai I le palota a le atu maresala a e whapefo I mapalau I le mata upo a fi ai le tau a Lucia mo Ukraine. O le aswinga na langolango I na I le atu maresala po le Marshall Islands whapea I palau I Amerika whapea ma Lucia I le unga fono e ave se ai fita Lucia mai ele o Ukraine. Lipo tia mai e le vaenga whaasana lau o le Pacific Newsroom e whapea e na o le atu maresala whapea ma palau I atu nu o le Pasifika sa palota e lango le malo Lucia I le palota le nei e le fono au a malo au whatasi. E tālonga na manu malo le tamata I New Zealand o Lydia Kau I le siampini o le langi tanga polo tamaitai I le po na po I Singapore.
o le tau wanga nei, le Women's World Championship, sa whanga solo ai le whaungo le vai aso, i le kalapu tapolo le Sentosa i Singapore. O lona lua se fulu tolu ai le nei o tau wanga te tele o tanga Apollo a le LPGA ua manu malo ai le nei ta mai ta i o New Zealand. Ai i le tamanasanga o le New Zealand Open a le tupao li, o le lima ia Australia i ngoia Ryan Peak, lea na manu ai i le tamanasanga o le nei tausanga na whaia le malai o le Millbrook Resort i le ai o Queenstown ma whaiu ina i le sa nafi. O le li nei o Ryan Peak, todos fultasi tausanga o le soifua, o se tangata saave mua ma sui o le kengi ti o wilafia Australia e whaingoa ina o le Rebels, ma e sa atoi titi le mawhaiu na maua sa novisa e malanga mai ai mo le ata alonga. O lona whailonga tupe na maua ilo na malo i le New Zealand Open, tolu se lau ono se furu wafe Tala, ma e ua maua ai malona avanoa, e tauwa ai le British Open i le tausanga nei. Na tūlanga lua atu i Aotearoa le isi fo i Australia i ngoi a Jack Thompson, tūlanga tonu le a Felika i saute o Ian Snyman, a o le Japani i ngoi a Kasuki Hinga na tūlanga whā. I kirikiti whaalawao malo na malolo le Black Caps a New Zealand i le aua insia i le lata alonga whai o le pool o lo tauai i le taunisanga o le ipu o le siampini o le laulangi e pei ona whanga solo ai i le taimi nei. O aio lea ta alonga e lua se lau whaiwa aio initia a iwa lana pe na tuli e New Zealand e le maua na pepe uma i le ova e whaasa fuono ai na o le lua se lau male lima o lato ai. E pei ona silofia o New Zealand ma initia ia ua uma o na whaamautu o la vanoa mo le semi-finals o le neita amanusanga. Ai o le la ta alonga e pei ona whaatino ina ana po e a awhia i maisi ta alonga e so ai aua o le au e malo o le a semi-final ma au Italia, ai o le au e whae ina e semi-final ma a Felika i saute. E au le whae unga na o telefau.